twongeye kubaha ikaze kuri Trade News, aho tugenda tugaruka ku makuru aba yagiye atandukanye avugwa ku bitangazamakuru. Nongeye guha ikaze buri umwe wese wakoze subscribe hano kuri Trade News kugira ngo tujye tubagezaho amakuru aba ari kuvugwa mu binyamakuru bigiye bitandukanye, ndetse n'amakuru natwe ubwacu tuba twakozeho ubucukumbuzi kugira ngo tuyabagezeho muri rusange. Perezida rero Paul Kagame yaganiriye nyine na Minisitiri w'Ububanyi n'Amahanga w'Ubufaransa. Byabaye nyine kuri iyi tariki ubwo bivugwa mu binyamakuru bigiye bitandukanye. Turi kuri Kigali Today, aho bigiye bivuga ko Minisitiri w'Ububanyi n'Amahanga w'Ubufaransa yageze mu Rwanda ku itariki 30 ejo nimugoroba, akaba aribwo yurutse indege i Kanombe i Kigali. Nyine Perezida wa Repubulika Paul Kagame yakiriye Minisitiri w'Ububanyi n'Amahanga w'Ubufaransa Jean-Noel Barrot kuri uyu wa gatanu tariki 30 Mutarama 2025, bagirana ibiganiro byibanze ku mubano w'ibihugu byombi ndetse n'uburyo bwo kwimakaza amahoro mu karere. Minisitiri Jean-Noel yageze mu Rwanda ku wa kane tariki 30 Mutarama 2025, akigera ku kibuga cy'indege cya Kigali Kanombe yakiriwe na Ambasaderi w'Ubufaransa mu Rwanda Antoine Armand, ndetse n'umunyamabanga ukoraho muri Minisiteri y'Ububanyi n'Amahanga n'Ubutwererane Clementina Mukeka. Minisitiri Jean-Noel yageze i Kigali nyuma yo kuva i Kinshasa, aho yabonanye na Perezida Antoine Felix Tshisekedi wa Repubulika ya Demokarasi ya Kongo. Uruzinduko rwa Minisitiri w'Ububanyi n'Amahanga w'Ubufaransa Jean-Noel Barrot ruje rukurikirana ibiganiro Perezida wa Emmanuel Macron w'Ubufaransa aherutse kugirana na Perezida Paul Kagame kuri telefone. Muri ibyo biganiro, Perezida w'Ubufaransa Emmanuel Macron yahamagariye u Rwanda na Repubulika ya Demokarasi ya Kongo kwihutira gukomeza ibiganiro mu rwego rwo kurangiza amakimbirane ahari hagati y'ibihugu byombi. Ibiro bya Perezida w'Ubufaransa byatangaje ko ku wa gatandatu w'iki cyumweru Perezida Macron yagiranye ibiganiro kuri telefone na Perezida Kagame ndetse na Tshisekedi wa Repubulika ya Demokarasi ya Kongo, buri wese ukwe n'undi ukwe, aho yabagaragarije ko yiyemeje gushyigikira ibikorwa by'amahoro. Perezida Macron yagaragaje ko ahangayikishijwe cyane n'ibikorwa by'umutekano muke mu ntara ya Kivu y'Amajyaruguru muri Repubulika ya Demokarasi ya Kongo, cyane cyane mu bice byo hafi y'umujyi wa Goma, ndetse avuga ko ibyo byose bikwiye guhagarara mu rwego rwo kurengera inyungu z'umuturage. Ibi rero Emmanuel Macron avuga bije bikurikiye inama y'abanyamakuru M23 yagiranye ejo n'abanyamakuru, by'umwihariko Perezida wa M23 Bertrand Bisimwa yahamagariye abantu bose barwanyaga kimwe n'abanyamakuru bayivugaga nabi kugaruka mu kazi nk'ibisanzwe. Bertrand avuga ko bafashe kugira ngo basubize ibintu ku murongo nyuma yo kwangizwa n'ubuyobozi bwe batahereye basanzwe basebya umutwe
ba Trade News, tuguma kubasaba gukurikirana ibiganiro byacu tugenda tubagezaho umunsi ku munsi, kuko tukomeza tubagezaho ibiri kuvugwa mu binyamakuru, aho tugiye kunyarukira muri Bugesera FC, aho kuri uyu munsi tariki ya 31 Bugesera FC yasinyishije umunyezamu Habineza Fils François. Kuri uyu wa gatanu ikipe ya Bugesera FC yatangaje ko yasinyishije Habineza Fils François wakiniraga Etoile de l'Est amasezerano y'imyaka 5. Ibi Bugesera FC yabitangaje mu gihe habura amasaha make ngo isoko ryo muri Mutarama 2025 rirangire, kuko bifunga saa 4 z'ijoro, aho bavuze ko uyu musore yasinyiye iyi kipe amasezerano y'imyaka 3 ayikinira. Habineza abaye umukinnyi wa gatanu usinyiye Bugesera wa gatatu usinyiye Bugesera FC. Yasoje imikino ibanza ya shampiyona iri ku mwanya wa 16 nyuma ya myugariro Eric Ngendahimana yatijwe na AS Kigali kugeza umwaka w'imikino urangiye, na Dushimimana Eric yakuye muri Le Jeunesse wasinye imyaka 4, mu gihe byitezwe ko izanongerwa rutahizamu ukomoka mu gihugu cya Nigeria umaze igihe muri igeragezwa. Bugesera FC izatangira imikino yo kwishyura ya shampiyona yakirwa n'ikipe ya AS Kigali kuri Kigali Pele Stadium tariki ya 8 Gashyantare 2025 saa 9 zuzuye. Ayo niyo makuru twari tubafitiye ku rubuga rw'imikino. Reka dukomeze muri muzika. Eddie Neo yijeje abakunzi be ko batazongera kwicwa n'irungu. Umuhanzi Hakizimana Dieudonné ukoresha izina rya Eddie Neo yateguje abakunzi be ko atazongera kumara igihe adashyira indirimbo hanze, kuko agiye gushyira imbaraga kugira ngo baticwa n'irungu. Uyu musore ukora umuziki wibanda cyane ku rukundo yabigarutseho mu kiganiro agiranye na Ket Radio nyuma yo gushyira hanze indirimbo nshyashya yise Biranyura yagenewe n'abakunzi bakundana bya nyabyo. Yagize ati, iyi ndirimbo Biranyura yavuye mu marangamutima yanjye, kuko nzi icyo gukundwa bya nyabyo bisobanuye. Yakomeje avuga ko yayanditse mu buryo ibyo wakabwiye umukunzi wawe wayumutura akabyumvamo ko ari wowe uri kubyumvira, kuko irimo amagambo yuje urukundo. Eddie Neo yavuze ko mu minsi iri imbere afite izindi ndirimbo nyinshi agiye gushyira ahagaragara, gutangira gushyira hanze, ndetse kuko abakunzi be atazongera kubicisha irungu. Yagize ati, ngiye gushyira imbaraga mu bakunzi banjye, ntabwo bazongera kwicwa n'irungu bambura bya hato na hato uyu mwaka tuje. Yageze ubu avuga ko amaze gukora indirimbo z'amajwi zigera kuri 5, ndetse ko n'amashusho yazo ari kugenda agerageza ko ashoboye mu kuyatunganya, ashimangira ko indirimbo igiye kujya ivaho hakurikiraho indi. Uyu musore kimwe mu byo aheraho avuga ko agiye kumara irungu abakunzi be mu mwaka wa 2022 nibwo yagarutse mu muziki nyuma y'imyaka 4 yari ishize atawukora, bitewe n'uko yabanje gufata igihe cyo kwiga neza ikibuga. Ubwo nyine no gusubira mu mashuri ya muzika akayiga. Ibi rero ni amakuru tugenda dukesha Kigali Today, aho yakomeje igaruka kuri uyu muhanzi Eddie Neo ukunda akaba yitwa Dieudonné. Bakunzi ba Trade News rero mureke tugaruke no kuri aya makuru ari kuvugwa ku gihe.com, aho bivugwa ko Perezida Kagame yakiriye Minisitiri Dr Mohamed Bin wa Abdulaziz wa Katari. Mu gitondo cyo kuri uyu wa gatanu, Perezida Paul Kagame yakiriye umunyamabanga wa leta muri Minisiteri y'Ububanyi n'Amahanga ya Katari Dr Mohamed Bin Abdulaziz Al
Khalaifi baganira ku mubano w'ibihugu byombi ndetse n'ibijyanye n'akarere. Ni ibiganiro kandi byitabiriwe na Minisitiri w'Ububanyi n'Amahanga w'u Rwanda Ambasaderi Olivier Nduhungirehe ndetse n'umunyamabanga mukuru wungirije urwego rw'igihugu rushinzwe umutekano n'iperereza NICC Brigadier General Jean Paul Nyirubutama. Ibiro by'umukuru w'igihugu byatangaje ko muri iki gitondo kuri village Urugwiro Perezida Kagame yahuye n'umunyamabanga wa leta muri Minisiteri y'Ububanyi n'Amahanga ya Qatar Dr Mohammed bin Abdulaziz bagirana ibiganiro byihariye ku mubano w'ibihugu byombi ndetse n'ibijyanye n'akarere muri rusange. U Rwanda na Qatar bisanzwe bifitanye umubano mwiza mu nzego nyinshi zirimo n'umutekano, aho kuri tariki ya 15 Mutarama 2025 u Rwanda na Qatar byasinyanye amasezerano agamije kugerageza kongera ubumenyi ingabo z'u Rwanda mu bijyanye n'indege. N'amasezerano yashyizweho umukono n'umunyamabanga uhoraho muri Minisiteri y'Ingabo Brigadier General Celestine Kanyamahanga n'umuyobozi mukuru w'ishuri rya gisirikare rya Gishari ry'indege Qatar Al-Ansra Academy. Ingabo z'u Rwanda RDF zisanzwe zohereza